Ungenelwe yinje endlini umculi kaMaskandi waziwa nge-celebrity elisha nangengoma edume yathi inqama yethu. Sawubona, siyakubingelela kanti ekubingelela yena-ke uMathinto acebisa uNtombi zomqamela amehlo akhe abanye baqamela bangena wethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela ukuthi ushare uphinde ucomment ukukhuluma nakho konke bese uyasubscribe kanti uma usubscribe ayikho imali yakhe ehambayo kodwa-ke suke senze ukuthi kube wena oqala uthole notification uma ngabe sifaka ividiyo entsha. Kanti-ke umculi kaMaskandi owaziwa nge-celebrity elisha odume ngengoma ethi inqama yethu uzakhele udumo ngayo ingoma ethi inqama yethu uzalelwe yinja endlini ngabaculi-ke abaningi abasakhulayo nabaculi abanye sebekhona endimeni befisa-ke ukuyilungisa ingoma yakhe. Khona-ke oyifakela laphana-ke kuwona uTikTok wakhe-ke efisa ukuthi-ke inqama yethu ngabe-ke ibicule kanje. Okuchaza khona-ke abantu ukuthi-ke okuchaza abantu abaningi ukuthi-ke yona inqama yethu kusho ukuthi ibishaya ulayini oseceleni kodwa-ke yona ibinganakile. Nathi-ke azinakiswanga yithina kodwa iy'ntatheli yizona-ke ezisithumelela izindaba njengoba zinjalo. Ngaphandle kokukhuluma kakhulu mlalelo wami, asikubonise yona le video yamuntu omculi olingisela inqama yethu ebese iyayilungisa ingoma yanqama yethu.